Kablay Pibaro. Ni pedang sebagai pitch kena ketuk kubor jengi upet ngor cable news. Haswa beni khmi ki kubor ki babnia ne gajan met ngan phai shwash ki mat bakongsan jong kubor nan ta katayo. Rai ke sarkar ban pensange no ek optional subject ke examen MCS bat menjur ke polisi ban aiwai kali ki nong jong kai prothai. Sngokya ke sarkar lor ke jingrung bean ki ke jela bat anya le ban pendap no ke jingker saina ra ke jaka kaput ong konrad kongkal sangma. Cajit ubat titas Starwell Khan como General Secretary Bertemai Keseng UDP. Kelat sangut belet nok kakali syakariat rengan. Nang terishtom ki pulit ban penduk jat drugs, yokem ki pulit dia laingut rengkat bedu drugs basau kukundai point sau gram, badu kenja baar point not sau nyo kilo harga distrik Riboy. Leja kendu Chief Executive Member ke KHADC sembut Menteri Rangba ban pelat nok ya ke khajna jong ke KHADC. Halor kamat nong rap What le politics hapdeng ke sarkar bat ka council on ke Hills Farmers Union. But ban kentio ke jeng penmi ik sentio mang ke sarkar arspa sau folklor tengka. Ka kenhun menteri jong ke jela ke belai kendu aksi pali jong ke tayo kala syeme karai ban pensange no ik optional subject ke examen MCS ban sedang penterekam no mentai ke online building permission system ban panjing bit ban snayeng ban penguk boru joint secretary ke tenat district council affairs ke jela nak benta ban kemi ki kam ki jam ke bede ba ke pisah bat ban pelat no ek bahak khajna jengilai tli district council ke jela bat kiwe kimat habe keren bikinong pathai khubor hadian balawai ke jingelang jengko kenhun menteri menteri rangba ke jela konrad kongkal sangma ulong ba ke sarkar jela klarai bat pensange no yak optional subject ak jingekon yak examen MCS bat wanra ak subject bethamai ke jela ulong bagari ke kam ke bakia bhai ke MPSC ban penlong yak examen jong kini optional subject bat haba bishar benia ke jing ajing mud jong ke MPSC bat ke MPSC Reform Committee kumta kalarai ke jingelang ke kunhun menteri ban pediang ke jing ajing mud baya kini ke optional subject ke badan ke examen MCS ansaweng no bat ansawara no ke subject ke badai halor ke Meghalaya ukonrat kongkal sangma ulong bagi jing temu ban wara ek subjek halor ke Meghalaya ke dari ke jing temu ban pentikna bagi officer MCS ke di ban skutho bhai ke jinglong jingman ke jela yak history bat clarity jong ke jela. Now what happens is that because of the optional subjects sometimes the level playing field is not there because it depends on those 23 subjects that are optional. Some years some optional subjects are easier compared to others. Sometimes the marking systems are easier compared to others. And there seems to be kind of an undue advantage that comes as per the optional subject the individual takes. So there are 23 of them. And also, it is a huge task for MPSC to conduct these optional exams that are there. And therefore, based on the recommendations that have been given by the MPSC itself and by a MPSC Reform Committee that was formed quite some time back, this particular suggestion has been given, and we have decided in the cabinet to accept that suggestion, and this optional subject paper that was there in the MCS service is now going to be removed, and in the future rather we will have a subject which will be on Meghalaya. Menteri Rangba ke jela Meghalaya ula pentip ru bagi sarkar jela ke menjur ya ke second amendment jang ke Meghalaya building bylaws arhajar arpusan man penbet renti ikrukom ai ya ke building permission bat kipat ba menta kila ban apply ke jing panjing bet ban teyang da ke basule online kabakin dan kam man mi hidala dia syaka office bat kani kan sedang terekam na dok katwe terek nailar ulong baka technical permission bagi jing ajing menjur kam dan kam syuk na ke Meghalaya Urban Development Authority muda na ke bentai ke jing tay ki bam dan jingma kum ki yang beriau kidukan bat ki karkhana ki bahapo arhajar san spa square feet dan ne ke yang mala G+1 bat nyo mitar ke jing jrong ha ke jaka balai hajar square feet ulong bala ai bor ha ki architect bat ki engineer ki bala penrung kerteng ban ai ki jing bet ye ki jing tay ki bakham duna ke jingma adopting the online building permission system. So with this, from August 11th, people applying for permission for buildings to be constructed, they can apply online. So they don't have to physically apply it. That's number one. Number two, we have also proposed to make it easy for people to get permissions. For example, for low risk buildings,
and mainly low risk buildings, which is residential, commercial, and industrial, up to 2,500 square feet, or a built up area of up to 3,000 square feet with only G+1 and a 7-meter maximum building height. The technical permissions and the technical approvals will not be required from MUDA anymore. So, if you are a building of a low risk building, there will be empaneled architects who can empanel themselves onto the website. Once they empanel, as an individual who would like to construct a building and a house in the low risk building, residential, commercial, industrial area, as per specifications I have mentioned, they will simply have to self attest or get it approved by these engineers and architects who are empaneled by the government. They'll submit it online. They can start their construction even without the permission being given. And in 30 days' time, the permission will be granted to these individuals to start their construction. At the same time, larger buildings, which will be there, which is G+2 and up to a maximum built up area of 750 square feet, we will have empaneled architects and a council of architects, architects and companies and engineering firms, which will be empaneled and registered by us, who will be then what we call third party verification agencies, and they will be kind of engaged by the department. And these individuals who are applying for permission, they will simply take the help of these architects and engineers, and they'll be able to get the permissions so that they can start the construction of their building. So therefore, we are working in order to make it easy for now people to get building permissions, and these amendments were today cleared in the cabinet. Ka Kanhun Menteri Kejala Meghalaya kalau menjeruk ban penkelai ke Financial Powers Rules Arhajar Rio dan ke bapen ko Board Joint Secretary ke Tanat District Council Affairs hak bedai bagajing peniat ya ke pisah. Menteri rang ba Kejala ulong ba menshwa ki District Council ki hab bandit budien ya ke bahak khajana na ke transport, mining but forest. Kumta menta kin amdan kam show ikania namar lepen kamti ya ke bor hakatnat District Council Affairs bagan long kum kashnat trekam bansa maka bahak khajna jangki District Council bat kani kan pensuk shibu ni ki kam ki jam ulong baban penbet ya kania ya ke bor ban peniat ke pisa lepen kop Joint Secretary katnat District Council Affairs namar bakam don kono ke Head of Department jangka ni katnat kumta Joint Secretary ha ke jokopor unlong ru u Head of Department ne Director ban penkamti bat ba lapen tikena balapen trekam purai ke negarai. Kesorkar jela ke menjeruk banwanra ya kejin penkala jekinyo teli ke service rules bekentup ya ke Meghalaya Subordinate Treasury Accounts Service Rules, Meghalaya Urban Affairs Service Rules Arhajar Arpusau, Meghalaya Nursing Homes and Licensing Registration Rules Arhajar Katsan, Meghalaya Judicial Service Rules Arhajar Rio, but Meghalaya Judicial Rules Arhajar Katsan, Meghalaya Police Telecommunication Service Rules Arhajar Shipau, but ka Meghalaya Directorate Establishment Administration Rules Arhajar San. Earlier, the district councils used to get revenue, or they still get revenue, and they share from transport department, mining department, and forest department. So whenever the district councils used to follow up the procedures to get their share, they had to follow up at 3 different levels with 3 different departments, and the process was very tedious. So therefore, we have decided as a government now to ease the process of delegating and distributing the revenues, that DCA now will be the concerned department or the concerned nodal department that will now disperse all the revenue shares to the district councils, and they will not have to go to mining, forest, and transport. And so now, to streamline that procedure, the financial delegation and the powers must be also with the Joint Secretary of the DCA, as there is no HOD of DCA. So the Joint Secretary is the same level as the head of department and or director, as we all know. So therefore, in line with that, to ensure that this decision is implemented properly, the financial powers now will be delegated to the Joint Secretary of the DCA.
Ka Kanhuan Menteri ke Jela Meghalaya kala menjur ban penjelan ya kejing IY ya ka Orchid Polo ba kejiva resort hasora salai posnem. Ha ka bagi resort kala menjeruk ban siau sau nak sispa nak kajana ka bagi yolum ha ka sisnem sya ka sorkar. Nalor ka baywai ka balong san lak tengka man la kesnem. Mensyua ka Orchid Polo ka siau ka baywai ba arlak tengka bat kejiva resort ka siau ka baywai ba arlak 10 hajar tengka man la kesnem. Ukonat kongkal sama uloong bahadian bagi sorkar kelap penjelan sya ka jing IY ya kini kejaka syakiri ushimet niki company. Kumta ke Orchid Polo bat ke Jiva Resort kila kerpat ban penjelan niki jing IY ya ki salai posnem. Bat ke Kanhuan Menteri kila menjur kini kejing kerpat ha ka bakin hak ban siono ka baywai ka basan lak tengka man lak kesnem rengkat bat sau nak shispat nak jing mi biki yolum ha ka shisnem. So earlier it was leased out for 10 years to each one of them, and they were paying 2 lakhs by the Polo, 2 lakhs per month, and 2,48,000 by the Jiva Resort. Then in between we extended the lease to 8 years for Orchid Polo and 5 years for Jiva. In between that, we have now leased out many properties to different private players, and we have extended the lease years to up to 60 years so that the feasibility of the project comes out. So based on that, the Orchid and Polo as well as the Jiva Resort have requested the government if they can also get another 30 years of lease based on the steps taken by the government to give to the new parties that are coming in today. So therefore, this came to the cabinet, and cabinet has looked at this, and we have approved this increase of lease of 30 years more to both of them, and we have also decided to increase the amount that they pay to 4% of their gross revenue, which is what is the benchmark for the other resorts that are coming up in that area and in the different parts of the state. So therefore, from 2 lakhs and 2,48,000, they will now have to give us a part of their revenue, which is about 4%, is what has been decided. And at the same time, they will have to give an annual lease rental of 5 lakh rupees. Ka Kanhuan Menteri kala menjur art liki polisi kawai na kabenta ki arshaka kawai na kabenta ki kali ban IY sya kinong jeng okai pertai ni giriu shimet. Bala kedau sya ka polisi baki riu shimet baki agensi ki ba IY kali sya kinong jeng okai pertai ki don kam ban pendrong kerteng ha ketana transport. Bat kania kan penti kena ya kejing shingan jeng kinong jeng okai pertai da kabete kan don ya ka kam IY kali. Kabla terekam klam dadan kano kejing pet ne jeng kemi benia. Kesorkar jela kala ajing menjur banwan ra gejing penkala ya ke Meghalaya excise rules da kebawan ra gejing perking halo gejing penmi ya ke kiat persi bat ban penduna no ke kerdan jongki bonded warehouse na kilai teli shiki arteli ukarat kongkal sangma ulong bakini ki rule ki batamai kin ailat ban perking ya gejing penmi ya ke kiat persi kan plelat ikinong sengkam lajong ban kentiau ya kani gejing di penra ya kejela ulong bahagi senam ki balalet kam shimladan kano gejing perking kumta mentala tahu kerukom terekam man perking no egejing penmi ya kakiat persi. Ulong magsarkar jelakan penduna no eka kerdan jongki bonded warehouse nagalai telish ki arteli ban pensuk kerukom kai peteng. Ulong ru bala peniyar eka wine policy da kubakentop lang egejing penmi ya ki wine na kitenrai diang sing kitenrai jong jing tong kitenrai jing sentio bat kangap kum ki benta jong jing shna ya ka wine haki hiang. As you're aware that many tourists come to our state and they rent vehicles from the private individuals, and till date there has not been a mechanism to actually regulate for the overall regulation of the sector as well as overall safety of the tourist. So we have come out with a policy on this matter, and we are now going to regulate it, and people who are interested in renting out the bikes and vehicles to the tourist will have to now register with the transport department to be able to rent their vehicles to tourists in the future. So those were the first two. One was for vehicles and one was for motorcycles.
Ka kanhun Menteri Kalarai banjiet ya kejaka ka bakat sau akar lengba ka Meghalaya Industrial Development Corporation banchna ya ka project slalom course ha ka wa tham ha ka district Ribhoi ban kentiu ka kamela kai hawa. Kam tam ha slalom ka canoeing bat kayaking ha kiwa ka jela. Ukonrat kongkal sangma uloong bakadon hadok khatsau akar kejaka ka bakentup ya kumba pra hadok kandai akar kejaka thungdiang ha klentiat ka bawan langkum ka song. Bat ke sarkar kan pendut kumba artway klur tengka bantiet ya kejaka. In the last games, if you remember, we had won in the national games 5 medals in these categories. And this is one category that Meghalaya is doing very well compared to the rest of the country. We are very keen to promote this, and in line with that, we have decided to build up a full course, a slalom course at Umthan River in Ribhoi district. And this will be the only course of the kind in the entire country once it is fully complete in terms of the overall development that takes place there. And in this area, there's about 14 acres area, which includes about 8 to 9 acres of tree plantation also across the street, which is coming up as a package, and the entire land along the river. And a total of about 21 crores is being spent to purchase this area. And as I said, this is the only place and the most viable place to conduct these games, and it will be the only kind of its course in the entire country. And we're hopeful that this would become, as I said, one of the main places where slalom and other such water activities will take place in the days to come. Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma kasing pali jeng ketayo uloong bagi sarkar Jela kadani kejing temu banwan ra dakaan ke betemai bantek lakam ya kejing wan rong kertep ki brio ke benabar syapok ke Jela. Nalor kaniu lepen kesan ru bagi jingwan penyesok ki MLA keseng Kongres sya keseng National People's Party NPP. Banpan ki kampenroy na kebenta ki patba bat kam syemladan setia kanu kejing buk kendon ha kejingwan penyesok jong kini ki MLA. Habis keren bikin orang patai kubor, Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma uloong bagi sarkar kasnguk ya halor kejingwan rung ki brio syapok ke Jela. Bat ki bami na ke Jela kamtam habapet ki jingja ki bajah Assam bat ki jingja ki bajah Bangladesh bat kumta kelong ke bakongsan ke sarkar banwara dakaan ke baklan bah. Uloong bagi sarkar kan sekot ya keren ki kenhuan baper aswa ban shim ya karai bat ban sami ki jingtep ki babania bat ki pat ba bat kani ke dairu na ke jingmat ki kat tu kan ki jing bapai sya ke jing pentrekam ya ke MRSSE. Uli tu badang syen uli kendo yo menteri katenat korbari ban penpau ke jinglong jingman ha ke jaka kaput ke Assam bat Meghalaya. Bat ke jaka kaput ke ri India bat Bangladesh bat ula banjur ke jing kam bandon ya kilat jingyada. So if you look at the overall scenario, law and order scenario, then you have to. It's important for us to come up with a very strong mechanism. We had some challenges when it came to MRSSA. So therefore, based on the discussion we had with law department and other individuals, and of course our consultation within the official with the senior ministers as well as the officials, we are working on something. I think it'll be too early for me to say or give details of it. I mean, I have all the details, but I don't want to give it right now. We're working on it. We'll be engaging with different stakeholders. Then we'll be sharing it with the press and the public at large. But we are working on it. Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ula pentip ba kumba prapo hadok kendai po naksispa jong ketan kaput kadai beladat ban kier sainar sya. Kat ba ke berangsa ban kier sainar kelong sa sau po hadok sau kilometer. Ula kubur ya gejeng sengukya jeng iterai Jela ba gejeng long jengman jeng imat ke bedai bat ki emlang salang. Bat ki kam san pertai kalapen suki ke kam kier sainar ki katu kini kejaka. Bat ki babun na kini kimat kidai ki belala bani penbet leng ba ke jeng keren bat ki pat ba ki shnong ki tau. Bat ke jeng keren ka kerdan jeng deputy commissioner. Ula penpau ke jeng kerman ba ke jeng kier sainar ha kejaka kaput kejaka ke beladat ban yo jeng bet an sedang no bat ke basa menta kalong satang ban pendep ki benta ki bedai bat ki bor ki beri kimi. For the last many months and in fact many years, we've been engaging with the grassroots people, and I had taken a review of this about a month and a half back, and I could see in that review also that out of the 40 kilometers,
hardly about 4 to 5 kilometers is where we're having now, very detailed problems, and still people are not fully on board, but we are still working on them. And I've informed this, in fact, to MHA and to HM also. And I expect that the work for these areas, where at least the public has now given consent, will start on a war footing, because there's all the contract, who's a contractor, this and that, all this normal administrative issues are there. So the social political issues are now resolved in that 40 kilometers, most of it. But now the administrative process and procedure is required. So I'm hopeful that we should be able to resolve it very soon. Hagabayday bagajing Sokia kipat ba bagisang halang banwanra ya kalentirel harilom kasih jantia. Menteri rang ba kejelau lakular ba kesarkar kanekran bagipat ba ban penbet ya kejing Sokia joki haswa ban rai ban penya cekmat kejing pentrekam ya ke projek lentirel hakilai teligitan jo kejela. Bad ulakan tu ya bro kisang san pertai banwan cekmat banekran kakam lentirel haga jingelang jong all party committee halor kanekakam kabelah tahu dak kesarkar. Uloong Baban kiyo kayo kakot kalintiral kalong kabakong sanba. Nray kalong kakam kabajeruit-jeruat kababun kipat ba kida ni kejing Sokya. Kum tahu luang baan siya keran bagipat ba. Bat ban persyang ban pen koongo yaki. Bal aradon kino kejing Sokya bagijing ansa persyang bani penbet yaki. Railways are important for us, whether it is Khasi Hills, Jente Hills or Garo Hills. So I'm very clear on my thought that it is important. We need it. But at the same time, I've been very clear that this is a sensitive matter. And obviously, there are multiple concerns that people have. Yes, our ministers have come forward and they have said that it should happen. But I am very clear on my procedure that we will take the community and the people along with us in our decision that we make. Menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma uloong ba kejingwan penyesok ki MLA ke Kongres Jakaseng NPP kamdai satya ada kejing kro na jing penbiet. Dari ki MLA gelawan penyesok shik NPP ban pan gilat penroy na kebenta ke konstituensi jengki. Bat ulakular ban shimkia bat kam shimladan kano kejing bu kendon halor kejingwan penyesok jengki. Uloong ba kelenti penyesok kini ki MLA ke dairu ke belabot kat kum ki kendon jong ke 10th schedule ke riti sensyari. And I told them, look, I cannot have any conditions that, this, that and all, whether it's political conditions or this and that. But I can assure you of development. And I can assure you we'll do it. And if you see in the last 1 year, Mauhati has been asking for a block for many, many years. Now, if you tell me that giving a Mauhati block is luring somebody, then it's a very sad way of looking at it. The concerned MLA has taken the right decision to ensure that his people will benefit. He doesn't get anything out of the fact that a new block is coming in. But his people are today able to get the administrative services much closer to their homes. That is what the difference is, and that's what the development is. Konrad Kongkal Sangma ule itu badang shen ule keren bad menteri korbari kesorkar pedang Amit Shah ban ai visa jinglong nong chong shnong bad kikam visa yuwei ulung do aniam ubanabari ubadan hanong ston ban kaliang Amit Shah ulakular ban ai no ke visa ba im shposnem sha une ufada kenang ba unam dan kamshu ban pertamai malagasnem. Menteri rang ba ule keren ru alo kejing temu ban wani ukjat Rector General Jong Kisalation sha kejela Bat nakaliang jong kisalation sister kelakar padiu ban pentip lem sya katenat home affairs bat sya katenat kambari nang bakin la ban wan klem kanu kejing namar wan tek tang na kebenta kikam jong kisalation. So he has assured me that he will give up to a 10-year visa to the concerned father so that he doesn't have to renew it every year. He's about 80 years old. So I have communicated this to our Archbishop as well as to the concerned people that this is the option, and they're very happy about it. And I think this is a good and a positive step, because if that kind of extended visas can be given for 5 years, 10 years, then it makes it easy for them. So I took this matter up. Second matter was regarding the Salesian sisters, who their congregation, they are having a large program where their Director General, the global head, is coming to India. In the past, there had been some incidents where some of the senior religious heads, were not able to enter the country, and so they were scared and worried that this kind of situation will happen again, in spite of having the visa.
And so they requested that if steps can be taken and informed to the MHA and to the External Affairs Ministries so that they can have a smooth entry, because they're not coming for any other activity. They're coming purely for the institutional programs. Some institution is celebrating Golden Jubilee, Silver Jubilee, Diamond Jubilee. So it's for official programs. So HM has assured me, I gave the list and the details of those dignitaries coming in, and HM has assured me that he will personally look into that matter. Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ula pentip bagi Sarkar Jela kala pelaj ke Song Pisa ke Basispa Arpo Klor Tengka syaka Garo Hills Autonomous District Council ke badai ke bahak khajana. Uli itu bahak kepor besensyar ke NPP Prapo nak sispa jeng kutulap kinong trei ke Garo Hills Autonomous District Council la Dep Siu Khod. Mereka Aryar ke Bedangsa ke Dei jeng kisnam ke Belalet ki Bampat Chim la Siu Khod. Menteri Rangba ulong bagi Sarkar Jela kamdan setia ke jing ba klik ban siu kutulap kinong trei ke Garo Hills Autonomous District Council mereka kamram jong Sarkar kelong bansa mereka bahak khajana syaka council. Ulong bagi jing saat teng jong kutulap ke dei jing gisnam ke belalet bat kelong ke basngok ya bagi Sarkar Jela kala ay ke jing kersyan ya ke council de ke bapelat biangpor ya ke bahak khajana ke bakentup ru wat ke jing ay lupa ya ke bahak. Konrad Kongkal Sangma ula kentat du ikjing keno jeng liang persyak bagi Sarkar ke bamenta kala pentron ya kani ke district council. Ndre ulaong bagi kam jeng jing pentron kala sedang hakapor jeng keseng kongres ke belaya lama ke Sarkar Jela du Dr. Mukul M Sangma. Ulaong bagi Garo Hills Autonomous District Council kadan palat arhajar ngut kinong trei hakapor bagi NPP kala syim ya kakam bensensyar. Kabalong palat ikjing don kinong trei kiwai pat ke district council ke Jela. Kibarem kila tungkam klaim ki sanction post ne service rules kabalalam syaka jingtung ya bonut kinong trei kiba itu itau ne kita ki ghost employees. Uli tu bagi jinglot ha jing siu kutulap ha Garo Hills Autonomous District Council kalong henrio hadu hinyo klor ha sibenai. Kat bagi jing penmi ek khajna ka sibenai pat kalong tang siklor ne arklor. Bat kani kala penmi ek jinuna pisa hadu san klor. Konrad Kongkal Sangma ulong bakani ke jing sedang ya ke jing pentron ke ba unong ilam kaliang persya Ukraine ke dai ke belas sedang hakapor ke jong uhi. Mereka Sarkar ke bamenta ke syem ke senjam ke bakentup ya ke jing penduk kamno ginong trei snayap bat ban amthung kam thamasyu bat ke penduna ke jing don ginong trei sya ke hajar lais pa angut. Bagi jing thung kam iki brio ke dai ke baklam dapet ke bahak tengka. Bat ke jing bambut renti iki rules bat ki kendon trei kam. So if you look at the last 3 years, the amount that we have given and the amount that has been cleared for the current months, you can say that 80% of the salaries for the existing time has already actually been cleared with this money that we have given to the Garo Hills. The due is from the time before that, and therefore those have been piling up. So it's not that they have not got 42 months salary in one go. It's not like that. These are sometime 2014, 2015, 2016, 2017. All these years, those salaries that were pending, those have piled up and has come. And in gaps and different levels, the councils are paying 1 month, 2 month salaries as per the revenue that comes in. And whatever state government is able to give shares to them, and whatever shares that come in, we give. And whatever support we can give, we are giving. So similarly, like last week we had given 35 crores was released to Jayanti Hills as per the share that was meant for them, and they approached us, they discussed with us, so on and so forth. So that's how things work. But I just wanted to make it clear that when it comes to salaries, they are autonomous bodies and the responsibility is theirs. State government's responsibility is to clear their share of taxes which they deserve, which we have done for all the councils on a regular basis. Kaseng reulum ke United Democratic Party UDP ha kasitho diang jong katayo kalalu me kejingalang jong ka Central Executive Committee bat kal shime karai banthong eu ba Titus Starwell Khan ko General Secretary bathmai jong kaseng hadin bu Dr. Jamino Mautho ule eno ekne kam hakib nai ke balalet ka Central Executive Committee jong UDP ha ka pratrik nailar arhajar arpusan kelajit u ba Titus Starwell Khan ko General Secretary jong kaseng Habakran ikilat patai kubor ubat Titus Starwell Khan ula penpau kejing sengongo igi dekat jeng ke Central Executive Committee kiblajet iu ko General Secretary bathmai. Baru ulaong ba syam lapoi perkat banyo banbat ikne kakam namar bu uday tang working president jong kaseng.
Uba titos Starwell Khan uloong manang ni syakman un persang bandan ke jingi trilang haperenggi distrik boper haga bakin ekran bat peniat bet ya kerukom trekam ban pen klan bat ban pen scam ya kinong rim jong keseng. Uba titos Starwell Khan ulo pen pau ke jing syania akabas scam ki MLA ke UDP bakin nom iya ya keseng daleliru. Kini ke jing keli kelami adian mana kaliang ki MLA ke Kongres kila iya lut ya keseng Kongres bandrung syaki NPP. Uba titas Starwell Khan uloong bagi UDP ke keranda kabasai bakamdan kano ke jingtiang hakabedai bat ki MLA bakin eno ya ke UDP ya ke bakdo baki de ki MLA ke badan buram baki basyania bat dalele ru ki MLA kinom eno ya ke seng kabala penjob ya ki. Uba titas Starwell Khan ubade unong ilam kaliang persya ha ki HEDC uloong ba ke jing mamjit ki padba ki UDP ha ka election MDC kedai tang namar bagi padba ki kuak ke jingkala pat menta ki padba hi kenrai halur ke jingkala ke balawan ha ka ki HEDC. Betengi ya ke jing rekam kong jas sekretari dan parti kidon shibun ki kam kong jas sekretari menghap pendap kamtam kong ba ke UDP ke parti ke bahe ke ba lidon ki district unit aman nak away ke district lidon ru ki frontal wing lidon ka youth wing lidon ka women's wing lidon ru ka farmers wing kamut ka jing rekam ke jungi kalau kebayar ka ba ngan persang nang ni sikmat kalong ba ngin connect lani ban don ka jing ya trelang apeng ka state nang ni bat ki district ki boper aga bangin reach out tang ha ki district henry ngin reach out to what ha ki circle level kumno ban organize ya ka party kumno ban persuthu ya ka nongrem da party bat ban klang ya ka country kam da party bat ngan keren ngi da basai kalong ba ngempa ka party ka dungi kande ka party ka ban long tang ha ka election kanom deiru ka party ka ban su he tang ka sur ngin persang ban perlong ya ka party ka batrikam nadu grassroots adu ka state dengan but kawai ka bang akwa ru ban tentu ni kalong kamtam ha kini ki consistency ki bunidon ni kinong mikmat la kalong ki MLA la kalong ki MDC kamud anang ni syuang in penklan ni ka base ke ni but nang tu pat in spread ha kitu ki consistency ki bamdan ya kinong mikmat bangin yo ya ki bril ki ba la pat penklan parti sakawai kalong ba nang ni syakmat in persang ru banya selok bat kitu ki perlok ki jungi ki balajudon baga parti hagi snam ki baladap let's say jengai no nakadaw let's say kinu gidaw ngamtip tenrei nakalian ke jangan persang ban reach out gitu ki nongelam ki berim ki badang klan ki badang adu mentang ban wan biang si parti ban perlong ban wan ra ke jing trelang ko parti ba ke ju ko por ngin le banang persang ban yo ru ki briu ki batamai ki ba don ki ba lanang ki ba stan ki ba don ki jing tip ki jing e ya ka ri ba ke jat reu ngin trelang nak bentha ka ha ka biang jo ka state ni keren ka masai bang imdan ke no ka jing tien namar ki emli jungi kum pang ui ki de bril ki ba don buram ki bangila ba syania ba idon ni kata kecing syania ka bas kamba dalai leiru ki emli jungi kinum defect no na ka parti kinum ka parti steng lati kam tam ka parti ka ba la penjong ka statement jogo simesta manem bawang ba baro ki emli kila bandrung kat bamon has kamrado katai kapan pau syai bau chief minister jungi ya lagi jong ki MLA take care wat ki MLA ki badan agaliang persyaru take care tekat nu tamlei ya ki MLA ki badan ha badan rekat agaliang sosial tengadon ka jingai cepat kam ba o chief minister jungi u take care kamot upet lang ya ka jingdon kam jongki MLA jungi ki badan harus Ka sengsan Partai National People's Party NPP. Hagasing ba arjung katayo kelap diang buram yau MLA keseng Kongres na kemeliam konstituensi uba Ronnie V. Lingdo. Rengkat bakinong elam bat kinong kersan kebalawan peneso sya keseng NPP. Hagajing elang kebalalong hagayeng sa jong u menteri rang ba gejela u Konrad Kongkal Sangma. Yau ba Ronnie V. Lingdo rengkat bakinong kitkam bat kinong kersan.
La Pediang Sobha Syakaseng NPP, Dau National President ke NPP Konrad Kongkal Sangma, Rengkat Presiden ke NPP Meghalaya, Ubak Presiden Tensong. Haga jing dan lang ulam pangging dorbar tawan ke Jelau Thomas Sangma, ki Menteri Sarkar, ki MLA Bad MDC nak NPP, Unong Yalam ke NPP Ubalong Ru MLA Berem ke Meliam, Ubak Hamlet Son Doling, State Treasurer ke NPP Ubak Daniel Tangkio, Ubri Ru Officer on Special Duty Jong Menteri Rang Ba ke Jelau, Bad Kiwe-Kiwe. Ubak Ronnie Willindo ulamino na kaseng Kongres sa katayo kubalalet. Bad mentaw le peneso no sa kaseng NPP, bad angane gajing peneso mentag NPP keladon lai pulaingot ki MLA hagi yang dorbar tawan kejela. Habakran na gajing yalang ubak Ronnie Willindo uloong bagajing peneso jung sa kaseng NPP. Kari hadir mulai selok baginong yalam baginong kersan. Bad ulapan pauru gajing sengongo ikinong yalam ke NPP ke balap diang yu, kinong yalam bad ikinong kersan ki jung sa kene kaseng. Ulang bakawai ni gidaw kabla penlong yu ban penyeso no sa ke NPP gadai hagajing saki ya kawai ke yang kabla di sentio ha ka bakila sedang ya kene kam daga silak tengka ndre mentai kala kamai haru siklur tengka lengba ka floriculture mission jong sarkar jela apo gajing ilam jong menteri rangba Konrad Kongkal Sangma ban mentang sarkar kelarai ban mang arspa sopo klur tengka na kebenta ki laisnem banwan na kebenta ka kam rep sentio ne ka floriculture. Ulong ba watla ubak Ronnie ulamino na kaseng Kongres, bat kineso siya kaseng NPP. Henry unyay long bed bat uju ubreo, bat beteng bantray na kabenta kabha kamyat jeng ipat ba. Konrad Kongkal Sangma ulong bagajing peneso jong ba Ronnie, kanang penklanch usyo kaseng NPP. Bat ulong kumbagi juong ha kakamsan pertay, juran uparlok ubasirta, bat unong syon ubasirta. Ndrei ke kabalong syirta kadai ke jingdon ke jingkular na kabenta kipat ba kajela bat kari. My dear beloved people of Meliam, and I think I'm happy now, I'm smiling now because of all your support, of all your encouragement to join the National People's Party. Sir, like I told you, maybe out of 100%, maybe just 5%, maybe are not happy, but we will get them also, the other 5% also to get and make it complete 100%. And of course, all the office bearers of the NPP, the youth wing, the Mahila, and of course the party itself in the whole state and maybe in the whole country. Good wishes to you all. Today I stand before you, not as someone with grand declarations or flowery promises, but as someone who comes with a heavy heart, a hopeful mind, and slightly nervous smile. I would like to express my heartfelt thanks to the National People's Party for organizing this grand induction ceremony and for welcoming me so warmly into this family. Nadu uaraja katra bagi peniat ya ka sorkar bagi sibti ya ka sorkar hakatu kapor na ka jingelam ka jong Dr. Mukul Sangma baki noyalam jong ka parti NPP kidai kiba specialize ban penbik beriu jisku tenat kidai ki specialist ban penbik beriu te hadu kini ki kendiat sengi ki baladet lu kadang long ni kumsa tambah kidang atsu sa kendiat ndai tak penbik beriu ki ong thet beriu ngalor ba penbik hana ba ka thet lu tengah kwa ban ong ya pi ki pai ba jong Kabeling constituency ka kentin ban thet kamarais haka constitution jokar India haka bedai haka sensyar ka kadar ka tin thet kam judon kedon tang kawai ka kentin bat kata kalong ban syakri iba roni syakir haka development iba roni iwan join day namar karoy kapal but om day ta kata om iba roni bawan join day mapi
king nong yalam jong iba roni iba ong koba roni latur khong ka khmut ka khmat idon kam lipstick idon kam banta iduridar yomi kumta la banyak laiko kata kadeka ka answer ka bami ba nak bentak ka development compare kadno pas dem ka parti pilalo compare kadno kata ka parti ka bahabrio lada minus ia karoi kapa lekno eilut ki eke ibaro Nang yai sa bangin ke bentar ki bai pat ki kubor yang sawan pai hadin kini kijing penmana. Nau PCN yang negejan miet ngena pai biang syagi bentajong ko kubor. Kalong kejingja ke basngongio hakaba kawe kali Maruti Alto kalahap syapok kariat rengan. Hakamiet jong kasing ublay. Bad kene kejingja sangnut ki beriau kila dono ela kejing em hakabai dai bad kene kejingja. Katkum ki kubor ke belai ulum la pentip bahakane kali ke belahap syakariat rengan kila dan sangut ki beri ke basyong ki berkentuk ngalangut ki kentai bad arngut ki shenrang. Bad ki dena kejuk kolong jieng. Kini kisangut ke belashong hari ke kali ke belahap syapok kariat rengan ki kentup ikong Elida Marbanyang Drupesan Senam Kerta, Meban Ador Marbanyang Arpukra Senam Kerta, Aimiki Marbanyang Arpulai Senam Kerta ki menak senong Langkerdam Lat Lengkot, ikong Risbun Kurba Arpuar Senam Kerta, Bad U Dameban Shengan Urang dan Shisnam Shiteng ki menak senong maupun Rum East Khasi Hills. Ki pulit kila subajor pakai kejing hap kakadi sporiat kalak bendai namar kejing jor kejing reben jong luo kendo ha ka baunongnya shim lala bantela kami kali bat kali hap no sporiat ka bajrong ba ka badan ha kesurok ba banlet shadow kita mobil ki pulit kila hiar banlet duat bansei kini ki beriau ki balhap sporiat rengkat kejing penlong ya kejing toket banwa de kadau tenrai halor kini kejing ja ka belaja ha ka Penursla Civil Subdivision. Maybe at around 7:15 to 7:30.
And that time I was informed by the SDU Civil and the SDPO that it was so foggy. The moment they crossed this Lailam Park, it was so foggy. Of course, there was no rain, but it seems while going down, there was also one truck. There was also one truck. Then it seems they wanted to overpass that. So unfortunately, they went down to the off the road and leading to the death of 5 people. But if there are under construction work going on, why there are no signages and railings there? Yes, that one, in fact, from time to time I call a meeting, and in fact, since last week I fixed a meeting today also with the concerned authorities, be it NHITCL, be it the company who was submitted the work for construction. So today I had meeting with them. In fact, we fixed the meeting since last, as I said, since last week, and this incident happened just last night. So I've already instructed to the concerned contractor as well as to the NHHL. Not only that, I've instructed even the civil, SDO civil and the SDPO to make sure, and I think day after tomorrow or something, CE NH also will go and inspect those vulnerable places wherever needed. They will make sure that the signage is properly displayed in such areas. What about the compensation for the gratia to the victims? See that that compensation I can't say right now anything, because now I've asked SDU Civil to submit the report. So let the report come out, because as I said, still you can't say that it is the fault of the driver or the fault of the construction company. That's still, because see that portion, as I said, so please when you write also write properly, because sometimes you just hear from me without seeing the site, without seeing the location. I think it is totally wrong. So please make sure, because see right now this moment, in fact my condolences to the bereaved family, and moreover almost the whole family was killed with this incident. So I would request to all of you also to understand the reality. As I said to you, let us wait till the report is given to us, and we will see what is to be done. Yeah, I think you can't compare the past and the incident that has happened last night. Because as I said to you, accident is accident. Please understand that accident is accident. Whether while construction of the road or even after the completion of the road, you need to understand that this is purely accident, as I said to you. Because nobody would like to to kill themselves. I think we understand that very clearly. So therefore, as I said to you, I'm still waiting for the detailed report from the SDO Civil, from the SDPO. Then we will accordingly see what is to be done. But my meeting today with the concerned construction company as well as the NHITCL is that make sure that the signage has to be properly placed in such vulnerable places wherever we feel that it is needed. Ki pulit jong distrik Ribhoi hak sing balang jong tayo kili okem ya gilangut ki beriau nanong po bat bernihat. Ha kebali ban kurup sau pukendai point sau gram drugs heroin bat ukenja ba point not sau nyo kilo. Da ke jing beteng met pet ngori kinong shalan drugs bat kiwe jing di pembuat ke distrik Ribhoi. Ki pulit ke Ribhoi hakan ro trek unailar arajar apusan kili ban kami kilangut ki beriau ki beren keti ban shalan yakini jing di pembuat haki arti ki jaka bela penlong ya ke jing apa hara anong po bat bernihat. Kat kum ke jing itu superintendent ki pulit UVS Rathor laong baki pulit kidang beteng menekoni kathama percaya drugs bat haki jing apa hara. Kili ban kami beriau ban bar peta na ke jela Asam bali okem nanong po bat kurup kumba sab kundai point sau gram drugs heroin basongdor kumba lailak tam. Kat bana bernihat kiliok ban kami arngut ki beriau ki ba nayo maulong hajan nong po baliok kurup yau kenja bakia kumba point not sau hinyo kilo. Itu ro bo beriau ubana bar peta baliok ban kam nong po udah beletep kerteng ko musira jul hak lai pondos ngam karta. Bat ki arngut baliok kam na bernihat ikentup yo Frankie Marsing apinyo snam karta
bat ushan seliang arpo saus nam kerta. Hagani kejing talasi ki pulet ubreo banabar peta la kurup ru ya ka skuti ke beranu number ML Shiphosi saupra lailai. Kawai ke mobile phone bat kapla ke balabo ya santali ke sendok belasong yo drugs heroin. Ki pulet ke la register muka duma haka thanat nongpo. Haka baidai bagajing yo kami ki arngot agajing khandra ha bernihat ki pulet klio kurup ya kawai ke kali ke beranu number ML Shiphosi lai henrio sau henrio kaba kila penan kam menra ukenja ban penpoi pat chanai. La register mokot dumai kini ki arngot ha ka nongpo police station. Bat ka jing tokit ikini kadang ya ceprang. हाँ सिराजुल हक अच्छा से बोलो सिराजुल हक कहाँ से बरपेटा तुम ये काम कब से कर रहे हो तुम ये काम हम खाता है अभी उनको डिटेल जानता है पहले फिल्म में रहता है तो अगर में दाम ज़्यादा है बोल के उन लोग को अभी बुला के लेके आए तो इतना जस्ती माल कैसा है इतना जस्ती माल कैसा है तो अभी लेके आया वो लोग Kum shibenta ban kershan kinong de madan kibelalit chong de jingde haka jaka kabalapan krek ke sarkar haka muda parking lot. Haka singba arjung toyo ke sarkar jela kalasa me ke jingerap da ke song pisa ke bamar 10,000 tengkai kinong de madan. Kibelayo jing itu bat ke sarkar kan sasamru ke jingerap ke bamar 8,000 tengka mana ubenai na ke benta san benai. Syaki arspa prapu arngut kinong de madan. Kesorkar jela kesantrik nailar arhajar arpusan kelasa mega jengerap pisas kinong de madan. Kebeladak benkendria nak kendailat ke artili kijaka bela itu kesorkar ha ke jengelang ke belalong ha ke parking lot akan dailat. Ya kini kesong pisah lasam do sumbut menteri rang ba ke jela bakmi ke tenat penroisor ubak senyau balangdhar badu menteri ke tenat jengokai perthai ubak poleng do. Ha ke jengelang ke officer ke Shillong Municipal Board bat ke tenat penroisor. Hagani kesini ke sarkar kelasam 10,000 tengkas kinong de madan kebadai kebailut kesan habakan ria ya laki mar ki mata sekejaka ke betemai. Badalor kini ke sarkar kan sasamru ke jingirap ke belong 8,000 tengka malau benai na ke bentasan benai. Syaki arspa prapu arngut kinong de madan. Habakran kini kesini ubak senyau balang dhar ulong bagani kesini ke penken mau ya ke jingjab jong borok kinong de madan ke belas ngoto ke jingdam kam ban pentikna bagi surok bagi leti ya kejat hakanong ba kinong ki basingan. Lihat huru bahagia jingelang ulah betah bahagia jaka jukinong gemadan ke dibenlong ke bakut bat dena kene kadau bahagia jing pentrai ki khat santli ki jaka lek sabar ke jing penbiang ya ke ke boarding bat ki bikibai ke di ke belashim kia nagaliang ubah poleng do ulong bahagia di kesini ke bansa akan mau nama raga jing persyang ke sarkar ban pelong ya kilenti sengkian bat ki jaka ya kejat ki bakelut nama raga jaka ya kejat ke dina menta baru kinong nongwan bagi babun ke jingelang ladak ban penlong ladak ban ikaran om tang ban penbiang ya kejaga besyong batmai ya kinong de madan ndrei ban ai do ke jingerap pisai ki uba poleng do ula penpau ke jingkermen bahkan dan ke jingi trilang ban kentio ya keburam bakanam jong sor Shillong tang bakan kring ya kinong lit nongwan bat ban pensingan ya kinong lit nongwan jong marjan jonga unyo siaso na kata kadau kadai benlong mutually inclusive the right ke jongi but ke privilege ke jongi kamdei ban khati the right but ke privilege jong buai pa ti ngaso ilang badon bok adami ke sokal pa di bun ki meeting ba layo ban chong badu sembut menteri rangba kali tang maka ka initiative apo ke India kaba om tang bagi ai ya ki jakasyong di betau ya ki stalls akan di vending zone kendrai di airu bat ka allowance di airu kumbalai tu CEO menin ladapan sangru ya ka jindrai nak mendakat santli kini ki washrooms ki ban pundangkam da borok ki balik bawan hari katan ti ngimshim la le ben yeno but nginget nak kata kata babarok kinya tray ringkat ban kintiu ya kanam hamsador nam kuburom jong kani ke nongba kesol Shillong ke nongba banadu kepor jong ke undivided Assam nangba kadi demlong ke kring ya kinong lek nangwan ke kring
ya ki traishnong but kam tam kaban pernah ya ki pedestrians bakinya krem ke jingping display yo ingat kuba dang hap shen pada gajing persang ban relocate badan buat ka accident ru ka byway di blok kami ila Shitong bagian penseluruh ya kipat ba jom ke jelakat kibawan ban fit ban pechani ba hidon ini ki vendors ba ke jaka di ke ba biang ba punya lek yurung yami ba le ban rung yami dang gat pekai henrai klo ru ikipla jompi ban pelut ban panai ban khai ban fit ban pet na kini inong di Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak Shembor Lang Renja. Haksi balang jong katayo, ulali ikendo yu sembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong ubak kemiru ikatanat District Council Affairs. Ban kerpat ban pelatno ikabha kajna kebaga council kediban yo na Kejela bat ban penlong syuk-syuk kejingwat benia halor kajat benriu Khasi. Habai keren bikinong patai kubor hadian balawai kejingilang. Chief Executive Member ke KHDC ubak Shembor Lang Renja, ulaong bakaladan gejing penslam na kesorkar jela ban pelat ya bahak kajna syaka KHDC, wala kiwegi District Council keladat ban yo ya ke bahak lajong. Ulaong baka council kelaphat da gejing tho hagi benai ke belalet, rehedo mentak kem Melayu asatya ke ne bahak kajna, bat dai halor ke ni kanong rim. Bu ulawan ni kendo yu sembut Menteri Rangba Kejela ban penpau gejing sokya halor ke ni ke benta. Ulang ru bagi sorkar kam syamla penpau AA kidau halor kata kajingla ban pelat ikan gebahak kajna jangka council. Badu ba Preston Tensong ula betha iki head officer bakin kemi ibnya bat ban le ke badan kam. Chief Executive Member ula pen tip ru baka council kelapan ke jing kersyan ke sorkar jela bagan beteng biang ban penlong syuk ya ke jing wat benia ne ban le ke research halor ke jinglong jingman jong kajat benrio. Matagas ngina kaliang Jungi nak District Council mengarahkan yang in charge jangka finance kita wani kendo yo deputy CM badi pej ya ka DC department kejungan kejungi kalau wani keren ketua atli kimat ka ba ka council ke ya kendo pakoi depan kamat ke de lor ka kebah ka ba ka KCTC ke de panyo namar ba ngilai hakiwe ki council ke la depan karena ka DC department ka depan pelat bat ka hadu mentahin kalian ke KCTC kim shimla pelat tadau wilayah ibu din hi dah sitin adu di benai ke baladap dan ringim simla adu mentangim simla yo ai tetah ada ba ina so dongkam man ni kenduk marhamat yo deputy CM man penpau ya ke bangi dai man yo tadi kamat ka bangi wanya kenduk pat kawai rungi keren ro ka di bat ka research ka ba kom ka council hi ka di ka ba ka jongka ka dongkam man raban ban wat banyak susu ke jalan jaman jungi kum kerja mereka keren ro yo Deputy CM yang kena kamat bakum ka council ni dan kam ka jingkersyan ka state government ka bade kum no bangin nang la su ban wat banyak lagi jinglong jaman juga jak beri ko jongi ka research ka jongka ka kum ka benta juga council nak kadang bangin la ban so tho ya ka pateng ka ba la dap ya ka benta bakum tar tadi ka bangi ya keren Deputy CM tidak berbagai benda kai kata umur ba kata kaskim bade ka bahak seperti sebut yo amun mutar naga liang i deputy CM imshim la ya thok ekadao andai la shubtha yo officer yung ibdan la to ka jaka ba kin pet banya ke ka bagi ban le kloi na ka banta ka chongki tadi ka ba tai ka ba ngi ka Nong yalam jong keseng National People's Party NPP Marquis and Marak ubalong ru Menteri Kesorkar Jela ulong ba watla karilom Khasi Jantia kam kwa ya kalentiral Hendrai karilum garopat kanyai beteng bandawa ya kelentiral namarkan ajing mentoa shibun. Menteri Kesorkar Jela bolong nong elam keseng NPP Marquis and Marak uloang bawala karilum Khasi Jantia kem kuak ban poi kelentiral. Hendrai harilum garo klempep kendawa ban pen poi lentiral dak bakadau baleng ba kelentiral kinwan bon kijing mentoi. Habakaran kilat patai kubor hak sautrek unailar hajar arpusan o Marquis Marak uletho baladan katu kaningot ki MLA na rilom garo ki balap hajing tho su Menteri Rangba Kejela ban penpoi ya kelentiral na Mendi Pathar North Garo Hills syaki wei pat ki benta jong rilom garo wala harilom Khasi Jantia kim tre kelentiral re uloong baharilom garo pat ki kwa bandan kelentiral
Kilong bagajeng penpoi ya kelentiral namen di patar shkiwei pak gijaka kan ajing metoy shkade kathan kamtam dagajeng pendap gajeng kiang halor kawa Brahmaputra kaban penyesok na Pulbari Shadhubri. Ulong ru bagajeng terwa ban penpoi lentiral omtang bagan penklan kilat penyesok an rekan kentiuru iki kam kai pateng West Garo Hills. Any idea, but then if Khasi Hills is not going for railway, definitely we would demand, because we need extension of railway from Mendipata. Honorable MLA Siju Rongwara, Mr. Rakham Sangma has also demanded to Bakmara, and there are demands to West Garo Hills also. If this side, Khasi Hills side, if they don't agree for the railways, definitely Garo Hills will go for it. Well, I would love to seek an extension, but then appropriate would be to connect it to southwest Garo Hills also, because there are lots of agriculture activity in that area, and if it is connected, and once the bridge over Brahmaputra, which is being connected Pulbari to Dhubri, it is connected, then it will be a very convenient place for business activities in West Garo Hills. Because if the railway line is being extended to Bakmara, definitely it will go through Williamnagar. Under the leadership of Conrad K. Sangma, much have been done in Garo Hills also, apart from the rest of the state. So therefore, people are for the NPP party. They have seen the kind of activities that is happening in Garo Hills. So people are there for the NPP party. But as I said, it will depend on the candidates that will be putting up in for the MDC elections as well. There would be, because there are so many issues coming up in the district councils also. But in the party meetings, I have already discussed that issue. If we need to strengthen the district council in Garo Hills, we have to work very hard, and we have to go to the people, convince them that this is the party where you can put your trust. We will try our level best to strengthen the GHADC. Hagala asngi uble jong katayo ke Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Southwest Khasi Hills. Kalalit kenrai kedukan jong kibriyo ke bamde gitrai jela ke badan nakisnong umsur nong halam bat nong jeri. Bakila syam bakila don katu kan neteli kedukan ke bam syam ladan satya ya ke trading license. Ka FKJGP Southwest Khasi Hills District of Ogajing Elamu ba Kenneth June El Nonglat President baru ba Balse Kharbani Secretary hak sautrik unailar arajar apusan kelalit ban kenra trading license hak nong umsur nong halam nong jeri hak District Southwest Khasi Hills. Kajing kenra trading license ke FKJGP gidukan joki bamde gitrai jela kadai kumsi bentah ban pet ngor kajingi orong kertep ki breu ke benabar ke jela hadian ba Sarkar Assam kala kenra ki breu ki bamde gitrai ri. Hagani kejeng kenra keseng kalau lap dan katokan kedukan bom dan trading license bad donru kedukan belakang kerdep hi hadin beli i kejeng wan kenra bad donru kedukan kiba keseng kalakang kerdep nagaliang ba Kenneth June El Nonglat aba ajing kran hilat patai kubor ulo kentu kipat ba gathan bikin dapat ngor hakabedai ba kene kejeng wan rung kerdep ki brio ke benabar ulo agro ba keseng kan sabo hi ki kerdap menpet ngor ya ki brio ke benabar Ubak Balse Kharbani uleto bakalong ke bapla ban lap kedukan drugstore kemdon ki trading license bat ki license pharmacy ru kemdon bakilong bakum kaseng ki kentu ki bor ki bahalor kham tam ki bor ki bread pet ya ki drugstore bakin wan check ki jaka namar bagi pebun ki le turmur ba kemdon batang ya ka license ban play ki kedukan इसमें कितना चलेगा दुकान लोग बिना लाइसेंस पर अब ग्रेजुएट कहाँ से किया क्या से किया तो लाइसेंस दिखाओ ना बिना लाइसेंस कैसे चलेगा कैसा दवा देगा पहले तनका लाइसेंस पर मशीन लोन में ऑप्शन बनेगा आपका फार्मेसी का लाइसेंस अभी कम विश्वास में मेहनता विश्वास में कितना आदमी इधर में आ रहा है आप लोग भी इससे उसको लाइन के साथ होगा नहीं क्या हाँ एपिक के मतलब में आदमी लोग जो हरा दिया आसाम में सब एपिक है लेकिन वेरिफिकेशन पुलिस में लगता है आसाम में 35 का जमा दिया नहीं कागज नहीं आया तो बोला ना चंद करो
Sun karo ka na bersih. क्यों नहीं सकता बोलो अभी तो बनानी पड़ेगा आपको खुद को नहीं करेगा आपको अभी कौन करेगा दुकान जो लसन बन हम बंद करेगा ना खुद बंद करेगा बंद करो Rai ki translation kaba sulok kalau bagi lap ya kini ki doktor bagi kimdon tang translation kimdon bat lesson permesti kimdon tena kalian keseng ka suban tentu ki bor bahalor kamtam na ka liang ka department bdp ya ki doktor bagi wan check kini ki jata ke jungi bagi kumbangi lap keseng bun ki su yelek trumur kimdon tang lesson permesti bat kaba arang apa tentu ya ki rang ba shong ka dong ka than burok kawe ba sobam ai ti kamon ti kadang nam ta ban tim ha jong kajak beri burok kawe ma ko bangin letep ko balaban presiden ba menta ka napo asam sim stalo khandrat jur apo jela asam bar kajing karko bing tip kaseng babun hi kwan no ba chaka jalam khla jungi bat kapasusi kalong babun hi na kliang kira ba su kamla mpa kerteng idon bro ba kabakiwan asam kla don ke pe ong bang su pinsha hang ne ke pe kalong ba ladu musya kla bendon epek mak adi kinung sunung jong ka asam ande lara kimdon ka verification na po police department kema ba kita kimli shu kibro na po asam nomor ba kakum jing tip ka sem long ba lade kibro na asam ba gile shabar menta khap no kam na ka verification na ki police station bat mi itu ba kide kibro ba ba kide po asam ki bomdon ke verification police kamot ba la su tu lo pa ba kita kimde kibro ki batang shong ha asam kide ba kibro ba balak syabek na asam dan makatang kwa ipan ketika mon tika diang na ki ramba shong ba per ki bador po sik jungi ban ai ti mon kadiang ban senang bakasang ku balong presiden rong sabu kawe get ndak ban bu rankor nam ta ban khnrai kita ki bawan rong haka nega dong ka thai ka jungi bas kawe rong kwa ban ong ba nak liang kini ki presiden lesen ro na tentu baro kini ki ba kumbang lalap mentam ki bomdon sobam kembiang no ara kembiang kaseng mas kesin kan khang ken nom ailan so Andri Hadian baka Sarkar Assam kelanang beteng wen be ki brio ki bom de ki trairi bat ki balawan sa be an ke jela Assam. Dagajing syaptiang bayo gini ki brio ki basha be kin rung bat besu syapo ki shnong ke jela Meghalaya ki bidan ha jaka kapot ka Meghalaya bat Assam. Ha ka pratrik nailar Arhajar Arpusan kinong ilam jok FKJGP North Khasi Hills District lambat ke Bernihat Circle ki lelit ben khandra ka jaka kapot kamta ki karkhana ki badan ha ka than Bernihat. Hagani ke jengkendra ki karkhana boper ki kot keseng gilalap bat be apalat hajar ngot kinong tray be an ki batray klem dadon ki kot kisla ki bobyang kum ka labor license bat klem dadon ya ka police verification. Yagani ke jengkendra la yalam do president ki FKJGP Bernihat Circle ukit borlang shooting lembat ki we kinokit kam. Hagi jengkendra keseng gilalap ru bagi karkhana ki badana ka than ki pentray ru ki khna ki badang rut karta. Habakran ginong thok kubor ubakit borlang shooting ulong bakasenggal penlong ya kene gejing khandra hadian beliau jing tip bagi katto kene ki karkhana ki ay jakasa ikum kini ginong tray ki buan wuhai shnong bean klem dedon ya ki kot kisla ki bobyang ulong bahadian balalap ya palat hajar ngot kinong tray ki banabar ke jela ki bumdon satya ki kot kisla marmari kasenggal betha ki bakin lit paino Kila kentho teng eru ya ka KHADC bat katnat labor jong jela namar gejing mamla ban chimkhya bat pet ngor Bat bakim jepelong ru ya gajing kmi na kapor halo gajing don juki karkhana ki bon ra nong train shabar gajla klam depan biang ya ki kot kisla. Ka FKJGP kalau ong ru ba gajing khandra kanang yai beteng. Bat kan kam penjur susu hadin kania nama gajing artian ni kuch bhi nahi hai yahan pe hari checking chal raha hai कितना दिन काम किया इधर में 2 साल 2 महीने कौन लेके आया आपको इधर में कौन लेके आया आपको मालिक कौन है आपका मालिक है ठेकेदार किस नाम से ठेकेदार जाओ कमाल कहाँ है इधर है
अब ये एक्सप्लेनेशन देने पड़ेगा ठिकाना लेना उसका ठिकाना देना बोलिए नहीं आप कौन है इधर में ओए, आप कौन है इधर में हम सुपरवाइजर हाँ सुपरवाइजर 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 तो ये लड़का को किस काम में हम नहीं रखा है उसका ठिकाना है अच्छा, आपके नहीं मालूम नहीं क्या वो ठिकाना रखा है आप सुपरवाइजर आपका नाम क्या है उत्पल दत्त हम हाँ तो क्या बच्चा को काम कर रहा था इधर हम नहीं में रखा है तो अब सुपरवाइजर है तो दिखाई ठिकाना रखा है ठेकेदार बाबू ठेकेदार रखने से फिर भी ना आप तो आपका जिम्मेदारी है ना हाँ सर कौन है आप ये लेबर को कौन देखता है आप आपका सरदार हाँ आप सरदार ना ये लोग का लेबर लाइसेंस क्या है आपका कभी अली का पास है और तो काम तो मेरा नहीं है अली का काम चल रहे हैं हम मेरा अपना काम नहीं है बाबू मेरा अपना काम नहीं है आपको पता है ना यहाँ में काम करने से यहाँ में लेबर लाइसेंस बहुत जरूरी है जरूरी है तो एक बार जमा दिया वो है ना एक बार जमा कर रहा है इलू का आईडी का है Nakaliang jong Kaboniat Circle hajinya daron katleng bat ki noilam jong kanot Kecil District ban senerang bat ni ban ya sim ya kana bentah kana kasngi ba mentah ban kendang ya kini ki factory bat tingkat ni kani ki jaga ban kendang ya kita ki labor ki badan betre bakta amti te bat sisa ngilap ya kata ka sisa baki don sisa katu katne ki labor ki bamdan ki kot kisla ki babyang bagi dei ude ki poiwer bat kumjur ki don ki katu katne ki factory ke bangilap bangi siemba ki pentri ki khnaro kumlaban di presiden bangilap ni siemba ki katu kane ki factory ki pentri da ki khna ki padde ka karta bantre te nakaliang ka jonga kentu pat kumju langi bro kaseng kentu ya ke department ke bedipet ya kitu bagian sobha ban simkia marba katu kan long kum ka jingli right ya ka hok jinglong briu man briu jong kitu khna badang de ka banta ka jong u ban pule puthi ban empat ikop ka karta jong u ban wan bantri hakino ki bentah factory lah kino jing tre bela ting stu bakot kum ka kendon jong ka an kendon bakin patsa marki hap kata ka child labor act ting kerpat nak liang ka jongi kum ka seng bagi banjur ya ka sorka ya ka department ka dipet ban sim khia ba ya ka ne ka bentah senang ba lasal si ekonomi kano ka jing bam sungut tenat ne kata ka jing susi ba ka jing long tenat ka ne ka bentah ka tu badang don nak kerta ban pule putih ka dang le jongu te nak liang ka jongi bat kumjur ni bu ka jing kerpat na kaliang ka labor department ba kin subha ban simkia habide ba kane ka benta kane ka bisa dengan kerana ka jisa kamde ka benta ka jongi kum ki seng balang kade ka benta ka sarkar ba kade ka benta jong ka department ban petkia ban pet perman ya kini ki labor ki barung hakino ki benta haki factory ne hakino ki benta ki kino kerja terkam om ki factory hakino ki benta lah kade ka dukan lane ha dukan sa ne ha ka kino ki benta tinggi kepat ya kalian ke department bagian sobha pan simkia baku mengilai yukiran marbor bangi kene kade kejela kap ija ka jongi nim kwa ba kita ki poiwir ki poye ban kini ke pelanja jong ki paradok persnam ki jongi tinggi kepat nak kalian ke department bersobha pan simkia ba ban pet parman ba kamtam bangi la ya ke ke ba nak kalian ke sarkar Assam la kendang napang ya kini ki poiwir ha ka po ka jala ka jungi ting kerman ngi idon kata ka jing snuting bagi snu bam song sengan mar ngi ba ka jing le jong ka sarkar Assam kum tu kini ki we ki poi ki ba sabe nanti kinwan kata ka benta banwan tang kum kinong treswa kinong tre bela kinom randin kinom riet namar pitip tang begini yo bandri tengen keno ka kamru kin tre be kina kalian ka jungi ki kerpat ya ka department ka bedipet ya ka labor department sngobha ban simkhia ya kane bat ngir kum ka seng nginom randin tapi don kam hakano ka bentar ngine don kat lang bat pi ka department bagi ni senran lang bat pi lada ki kwa bani trelang kamar ngi kwa ya ka song suk song sengan dong senong ka tha ka jongi ngi kwa baki pateng ki jongi kinom yo sa yurot hakinong wei pat hakni ka rela bari ja ka jongi Gajantia Students Union hakala su belejong katayo kalalit jurep kensan ya ke infiltration check gate ka badan harata cera bat kalalap ya bungut ki brio ki bamde ki trajela ki bamdon ki kot kisla bat kalapha banlet phaino yaki ya gene kejing kendra la penlong po kejing lam jo president Gajantia Students Union u ba jersam shela baru general secretary u nilki mukhem rengkat bakinang lam jo GSU cleariat circle bat narpo circle agane kejing luk jurep ke GSU kelalap ya bun ki brio ki bamde ki trajela ki belawan chamai galaya ki bam chimnadon ki kot kisla kumta hadian baladep ban kemi benya ke GSU rengkat ke jingdon lang ki officer jong ke infiltration check gate la phalit phaino ikni ki brio ki bamdon ki kot kisla bakilit phai ne ki jaka ke bakilawan
Presiden ke GSU ladawan ke Sarkar Meghalaya bahkan penstet no ikam ban penyo ik inline permit nang bagi pateng gibanwan kin jenjar. Ke GSU kala penlong yang ke jurep ke hadian bang Sarkar Assam kala kendang gi menderi na ke jela Assam batum ta ke GSU kala kami bakini gibreu ke belah syabe kim dai bani owan rong bandri tengen ha ke jela Meghalaya. Lihiri hadu ini harata sara go manga exit point nani go man exit point hawa lai citai mana ga entry point Assam hawa ni po Assam cai ni hadin ga jing yoi ga i ga kubor go da jia po Assam wa neliang ga government of Assam the le ga eviction drive yo kandra gi menderi kat kam gi kubor go da yoi hadu kam wa khatsan spa arajar teli families lekain ga population gi bro hadu so pawajar nu pitagi illegal immigrants ko Sarkar Assam da kandang go ini tay daw ni kaliang ikam ka sa negas ngi do wan kanang heni pokwa aktif wa neliang yo ka anti infiltration go da ni po arta cara ikam da le go haging lalu ti yong i hadu opo heni neliang yong ide yo ukso katukan teligi geri do wan ra i sedu seni sa anti infiltration camp da hadin ora verify pa ini da chami wa mg bru da mg valid document neliang ga anti infiltration la da le gi kam yo ki snyau iko bele la biang ga performance yang ki hajing to gani ga benta tas ko wi ga benta hadin udah verify em udah palai la aman gum biang ki ko tislar pha dong ni sadin daga te ko ile hadu ne da ga yis ko wi ga benta la ayo wa hajing to wa ne liang ga Sarkar lang bau chief minister hadin gani ga eviction drive da khud ga high level committee hapo shlong yo ba ga kam ko bor to yo khud ki government official ki dorbar snong ki sen bahalang ki bituan em kami kre lang hajing to gani benta ta ko wi ga benta wan wo ong ke government wo check ko ga ta surveillance ne go vigilance wo to gani thau entry exit point ta kwa skiat go ga Sarkar hajing to gani yi ga man wo ga jingkla mangi kut ko do ajrong me don ni ikwa ai wo ga Sarkar kam ra kalam go open klan go khamtam chigini gi vulnerable areas ta kam da yo ni heliang gani anti infiltration yang isnyau ko blay in charge wa kre ge kam ge kat yim ge hadin ge jingi kalam yang iwo in charge de kali ga yiga verification le ge ko identify gini ge bro da sa suk iwa na liang ga ni ka kam wa em ni wa yagi adhar yang ge wan wan na bar mem pediang di yo ba ini de depto ge adhar go yi forge mana yi uchna thok saja go verify ta hadin ong ge to ge wan go em ipik ga te ron ge ipik yang ki ko man go voters id verify to ini to ginong song senong yang dari India. Ta ko wi ko menta ko kro ko pa cha ga Sarkar Meghalaya wa yo am kam bahai ga digital khamtam segini gi area go wow sia gi mender am kam bahai ga digital checking. Nang yo verify gini gi voters card khamtam em gi voter card sel dapat pina po Assam hadin wada biar gi bertu ki hapo NRC adu name em update ki. Ba ga Assam dele ga NRC yu man bo gini bro process ki ga voters ID tang wa yuman wa gini gi bro le bo yuman gi mender le mji bahai wang itu ida em kam bahai ge digital wo check iworo gini kete to benta ko em kam bahai liang ga government ko ipa tas gi benta le ine liang ong ge JSU name to man ga sngi go kudo ai ni don hi ine liang i em keleng gi benta gini gi sngi wa wan le daw le yang gi checking he keleng ga resign tia kam tam cha liang sapai cha liang khanduli wi to wan gi benta te ko wi ko bor ko wi message ko abo i khamtam gi dorbar snong la wa snyau bah gi dorbar snong yo bai pi hakam gini por gi bru pan wai ye gi wan wan gi dorbar snong eliang gi dorbar snong gi he snong hab check bahai to yo gi bru sia lang ba gi yung wai hadin yo man gi nong song snong te ko ma ba bo jing ma ba bai i em kam gi jing gi kra lang to gini bentam ko wi clear message ko pa sa Sarkar le hauda em hai ni cibon gi benta chamine pasnyau ne liang ga government kamopun kemo biang da MK bahau yo ai ga ILP na do arjar kat kendi hadu ne kejing ang not yang impu em urlong ga asnyau kejing em yang ga ILP pensuk koi kitsunong gitau pensuk koi ga government pensuk koi isain bahalang ko identify hau jia kam gin gi case e ba sisin da MILP suk bahau identify won kita gi bar jela gi won kita illegal immigrants ta ko abo jinggali ga Sarkar Meghalaya hadu ne ga sngi ida ang nut yo ga ILP Sarkar Meghalaya kamara ong biang ne kwa oban wa hamkut wa hajrong mi don hi gite committee ni gite ga surveillance ko vigilance yong pi i kam gisain balang UM bai ha fil
wa gani ki jingkan ra mender yang iro continue ga ni chikmat da ho bun ha gi thau do kharra so ni chikmat itu do ni keblai sibo Da gejing shim kia bantai alakam bagi menderi kin yo rung syapok kena kejela. Na gejing kendang ke Sarkar Assam iki menderi ha kejela Assam. Ha kala sengi ublai jeng katayo ka Khasi Students Union rengkat bat ki pulet kila penlong ya gejing kendrai ki menderi ha kesnong sapai ka badan ha karilum jantia. Ya kini gejing kendra la penlong da ka Khasi Students Union Kupli Area Circle rengkat bagi pulet jong ka sapai police outpost ka badan ka district West Jantia Hills. Haka bakila kanda napang ya ki menderi ki bertemu banwat cakarik tengen hamai galaya kam tama kesnong sapai kabadan haka jaka kapot bagajala Assam. Ka KSU gelapan pau bagajing shilor kinong Bangladesh bat ki mender ki wai pat kiri ban wandre tengen hamai galaya kadai namar kajing I ya kajing long latlan haka ne kejela. Kumta gelapan shilor ki ban wandre tengen namar kajing bamdan ki an ki babiang. Ka KSU gelapan pau bagani beteng ban kenraman lagapor ban kan amsya bagajela kan kelalong kum kecaka bret nyut ban bret ginong Bangladesh ki besha abe na kejela Assam. Ka KSU gela kentu ke Sarkar bagamdai ban kensting balar ki bor Sarkar kenlei ai kamdai pat ban keno e kaseng bak ban kenan lada gale ai. Ka KSU gela kenturu igi bor penia chnong bergi pat ba ban gi bapet ngor bat baram ailat igi menderi bagi nyo jaka ban re tengan bean. Ka KSU kelapa ya bunut ki menderi ban mino na kejela bat bandit pai na ki jaka bakilawan. Jeng ini kot ma benua. Dah. Oh, bos kena bar dong tu. Dah. Kajerong ini. DCS itu. Minyau Da gajing sokya halor gajing kendang gejela Assam ki menderi ki basa abean. Hakisi palejong katayo usiam karat marwet upa iam kens iam ulalu me gajing yalang bat kinong elam shnong bat ki bor pulet ban syem kilat kilenti ban perking ya gajing wanrong jong ki menderi syapo ki shnong ki thau. Bantai lakam bat ban pet ngor pha ki shnong ki thau ki berana kathan kaput bagajela Assam ha karat marwet. Upa iam kens iam ula khot balum da gajing yalang hapne kinong elam shnong kinong kit kam shnong ki bor pulet banyatai halor kilat kilenti banyada na gajing orong kerthep ki mender syapo ki shnong ki thau. Laban keduru bagajing chum kya jong pa iam karat marwet bane phaliau halor kilat kilenti banyada gajing orong kerthep ki mender kaderu hadian baka Sarkar jela Assam kadang yai kendang napang ya ki menderi ki besong basa bean ya jela Assam. Hagini gajing yalang na lor kirang ba shnong kinong elam shnong lawan ban aiman siam bat ajing mut ru do MLA jirang constituency ba Sostenis Sotun dia pulet na khana para bat kiwe habakrani kinong thok kubor upa iam kens iam ulapan paw gajing keman kebakrau halor gajing yalong renti jong borok kinong elam shnong kiba kloi banwanya shimbenta kini gajing yalang kablalong ka basaiso kumbala temu namar ka jing ya peliu jingmut alor kilat banyada nek jingwan rong kerthep ki menderi bat kilat linti ban pet ya ka suk san hagis nong kitau ulong sho bag jing thu bakong san jong nek jing yalang bat kinong yalam shnong kalong banya tai bat bani mer jingmut halor kilat banyada ya ki shnong kitau ki badan ha ka jaka kaput bat kejela Assam. Manusia berpikir halor kitu ki beliau kiba biangkot Islam kiba sabe na Assam madadang sen PDI po media baka Assam ka be ikini ki jait Bangladeshi on bang biangkot Islam te ni shifting ni kum hakine ki kumni ki nompek sang ne karai te kisnong ru wat MLA jungi ru untuk kerjaan ru so kya kene kam te kulit tu tlang daw ni long joint venture mutasi te bania trilang te manusia ban pikir kamdam makne ka raj ni bonong bonong kaput per ko ber jelang kamdam ke Assam te nadaw ni dong kene ke shifting ba ko won tu ko kene ka raj ke ma ka jungi te kejiwan tu kini ki beri kena lawan pun ki ko don ki wan tre haki restaurant haki wine shop nane haki petrol pump ne haki dukan dukan ayu kater unta to don ki wan rap haki parmau don wan song wine te don pat bam don lap bam don lenti shoi ki yo se yo poisa ka shukha suman ki kun ikti jungi no
te nak kata ini habusiar ba te ingina le kata program awareness nasi ban hikai ke besong te ban kitiwi kini BDP membaru bakin usiar bakin cek record slide ki bri bandung thamai harus nak tahu bagam don kano ke jingura te ingina bu kan ka awareness program anda kasing ani ka balai knap ka balai baik ha kana awareness program te kira besong kira ba pikir ba kena te ba kena kam te ngiru om tang ni kira macam ni dan lada ni habusiar ya pek ba juru dia macam apa ni pelit te ngiru ni habusiar ya pek bila kam malam jong iki mahari baro ya kikur baro ba pidai banlong ki bahusiar namar ba lada ba nyimla ban te lakam hakani ka por ka bamenta hamtam naying national tangim la ban te la kam hakani ka por ka bamenta kanon ka jingma ka bakrau ya isnong thau ki badon haboro kuwe karai ngawes ti ka jingkan pat ka jonga kumunong mikmat kumu emily ngada banjur ya pi nado ipaim nangta ki nong penyaj nong baro ba hinlong ki ba simkia bat ki ba penyor kano ka jingi ke jongpi lapidon kano ke jing atatin bayim idon ka information ka police department kadon hideman ai ka information la ne ka jing petip ka deploy kenang ba nginla bante la kam Hasua bangin kami ki kubor ki berangsa ngina phasha shipor syakini kijing penmena. Hasua bangin petang ki kubor jengi ne janmiet ngin pengen mau biang ki mat bakongsan jongko kubor men katayo. Rai ke sarkar ban pensange no ek optional subject ak examen MCS bat menjur ke polisi ban ai kali ki nong jong kai perthai. Sngokia ke sarkar lor ke jingrung bean ki bre ke jela bat anya le ban pendap no ke jingker sainar ak jaka kaput ong konrad kongkal sangma. Chajet ubat titas Starwell Khan kumu General Secretary bertemai kaseng UDP. Kelat sangut balik nok kakali syakariat rengan. Nang terishtom ki pulit ban penduk jat drugs, yokem ki pulit dia laingut rengkat bedu drugs basau kukendai poin sau gram, badu kenja baar poin not sau nyo kilo harga distrik Rihoy. Leja kendu Chief Executive Member ka KHADC sembut Menteri Rangba ban pelat nok ya ka khajna jong ka KHADC. Halor kamat nong rap, what le politics hapdeng ke sarkar bat ka Council on ka Hills Farmers Union. But ban kentio gejeng penmi ik sentio mang ke sarkar ars pak sau folklor tengka. Ki nongrap apok kalama jong ke Hills Farmers Union ha kesni pale jong ka tayo kelalit ye kendo yu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Shemborlang Renja. Bat kila bitar halor ka jing bamyo ke jubab ke basai halor ke jing pentrei kame ka an ban khang ya ka jing ot kilo nakimarap. Kinongrap rengkat bekinong elam jong ke Hills Farmers Union ha ka hinyo trek unailar arajar arpusan. Kilapan pau gejing bitar hadian bagi macam layo ekonomi jubab ke bacai hak bedai bagi gejing pentrei kami ke an ban khang gejing 4 kilo ki marrap. Ka Hill Farmers Union bat kinong rap kilawan menekendo yang Chief Executive Member ka KHADC ubak Shemborlang Renja ban keli halor gejing pentrei kami ke an Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Act arajar arpulai. Kabaliyo jing menjor nulat kejela hak arpulai trek unaitung arajar arpulai. Habakran hilat patai kubor ubak Komanda Shangpliang Presiden Jongka Hills Farmers Union ulapan pau ya kejing bom sengohun. Halor kejing kendu akan dikesngi. Namar bakim syamlayo kejubab kebasai now Chief Executive Member. Da kebakado bagani ke kejing dawa kebalas slam ha
bat kilajuan ban uat labun sien cek executive committee jangka council. Ulong menagaliang ulat kejela ula ai kejing menjurakaan ban kangai kejing 4 kilo. Bat ka council kelada ban penkre girul ban pentrekam ya kenekaan. Nalor kania ke Hills Farmers Union kala kenturu ya ke district council bakin pa ke enforcement bat batha iginong kayi bakim dei ban 4 kilo iki marrap. Mereka kaliang chief executive member Cimla ai jibab ke basai halor kania. Kani ke union kala penpa kejing sokya namar kejing nyat ya kani hapeng ke sarkar bat ke district council. Halo kejing penslam ban pentrekam ya kani kaan. Tak ke bakadau bu omtip show manu macam kya ya kejing jong kinong rap. Tidak kaliang jung uru uang ba unsaya keren bat ke sarkar ba kan penstet no ban pa show governor nak benta ban yo kejing menjur. Sakawai pada yang iong kumne bahwa itu kita kian kila bandang simpor banyo iki jing menjur dengi ong yo CM at least lap num no kide bandang pha no iki kulit ki jong pi kum ki enforcement berkini kitai ban ong ye kitu kinong ki bakim dai ban 4 kilo te nakleng ju ya kata uklam ong ban ai ke jubab ke basai te henrei uang ngin saya perkat ya kata te kabakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ye kinong khayiro ban mai 4 kilo saya namar ba kador tu ya bu kanya kador kadno dan ri bapin 4 kilo kalong ka jingdu nong yang ikinong rap ngani tu ipi mentale lei usnem ka jingdu nong kalong syaba palat dangshan ngadang wan cikti thain nong kliu habang la khen jingkhen ya ka jingyo ba ka jing pelut kum kanuksa habang la khen ya uni muli na ka 1000 kilo banyo ngamur badong naka 1000 kilo ke ba kinong rap ki penlut kalapoi hado 10,000 ai te kajing thiet pada jong kinong khayi namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar mu kajing du nong kapoi daki san hajan riwajar te lada halor kata kadon sekali kajing 4 kilo buat kalanang jenjar sisu nya kinong rap te katahi kedai ka main te ngilaban ong ba kene kajing ya kendu kalong ngilaban ong ba ngim sngohun ya kene kejing ya kenduk mentakasi namar balai ba kam simdon keno ke jing kular ban penduk jing 4 kilo kawai usiam kurang syai uang ba hap apa kita kirul ke DCA bat habangi kerpat menang bu no iki pulit ru yong ya ketangis nang perkat tinggal ban ong ba kene kejing kenduk ngim sngohun ngidon betang ke jing kerpat ba sange no ke jing 4 kilo bat ke dis council lada long ke bala tha no ya kita ki pulit bakin nang cek wat lada kata kaan kampadon ya kebedi bat kiwi ki an kumban wanra syu iki yeu haki sinong ki thau bakan biang nang taban penbiang ya ki kum kayau kahat ke di banlong ki bakhuit lane bandon kuai ngilabu kita dia kata UCM buang ba ka council karon pedeng gajing duna pisa tan rei warla kataru kin saya perkat ke bekedai banle nak mentaka baha jong kinong rep ta wat ya usok menken ru ba song hetui plastik i bakhuit ba mjudon jing puat uai ru ki ot te kala bandon WR cibukum sok sau la bandon uba ngembong namar hak bla thep untuk la bandon uba pait no bergemtai ten rei ba phin ot pada sipo na kasispa kata kala kalong bean kan hangi kalong ka jingdu nong kemuduru siing lelei siing umju pait khan umju long ban da thep ru khamne untuk ti utur ki ot be sipo te menta lada ka dei hakapor ba remdor lelei siing kumci lada rem datar ngim kwa hiru bapin 4 kilo dan rei sibuk menta kum haka sispa kilo udor don bagi yo sispa tingka ya lada ki ot 10 kilo kemud 1000 ngila duno te kum kita ki iki te kadai be kejing banbeng hi te ngamtip mano ban sungthu e kejing kinong rap te ngi kwa kadai ke kubor ka basai la kalong ka district council la kalong ka state government wat ya le politics pen debet ya ka hok kejing dawa jong ngi kinong rap ngim kwa ba ka district council kan blame ya ka government but ngim kwa ba ka government kan blame ya ka district council na ka benta jong kinong rem ngim kwa ba ngim kwa ya kata ban ong ban ya kawang keti mapi na ka benta jong ni le ba ya ka bangi kwa lada long lada mlali ai te ngin le kumno ten rei ngila shania ngila jit ikinong mikmat ngila jit iki MLA ngila jit MDC ngi khmi nanti bakin pej na ka benta jong ni kinong rep ru hoi tila ban pet nam ta kiwe ru te henrei kastiat jungi ki babun hi kidai kinong rap te lada pitrai bha nam ta kinong rap katno ka jing kerko nam ta ka jela ka jungi namar ba lada pia krani ka jing roy jing par katno ru lada unong rap udang serdap unang hiar pinum ngimla hiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu
namar pila ban kiu kontraktor, pila ban kiu kinong hikai, pila ban kiu ki nong tre sarkar, pila ban kiu kiwi kiwi lah kinong rap kinang hiar habdu berapa persen kemut ka setiap jengi kan hab. Ngikwa baka sarkar jela, baka district council kini trelang, bat ngiru ngin ai jingi trelang ban penurlang ya kini jing ijongi kum kinong rap ban penbaik no jing jingi kum kinong rap. Da gejing temu benele ban penurlong ya gejing angnut upat ba ban sok kalit kawan. Ha kesingi balang jong katayo ka sur upat ba ka Southwest Khasi Hills District. Kelalit ya kendu yu menteri rang ba ka Jelau Konrad Kongkal Sangma bandawa ban snano ek surok nado wailoi mau korwat shado khatpra haranikor. Ya kane ka kenhon jong ka sur upat ba Southwest Khasi Hills District. Lailam du chairman uba ket borlang nongrem haga balawan banedan lang UMLA ka mau korwat uba Renekton lang do tongkhar badu UMLA ka Ranikor uba Pius Marwen bat kibai-kibai kira rang ba kathan. Uba kit borlang uloong bak surupat ba akla kentu yu menteri rang ba ka Jela ban penkloy no yakikam ki jam ban mang tengkai kene project shna surok. Namal kalong kubakong san ba bat kamtam haga ban pensok bat ai jing shinga ni dipat ba hakalit kawan. Uloong baka kenhon kalalit bani kendo yu sembut menteri rang ba ka Jela ban menta kalalit ban pana ka jingerap no menteri rang ba ka Jela ban penstet no yakikam baro. Bagi dani kejing kermen bagi sarkar kan sesim kia mardor halor kenega mat jing dawa kemenong kejing mentoy yagi pat ba jong ke distrik. Uba Renekton leng do tongkar uloong bagi sarkar ketemu ban sedang yak benta ke benengkong jong kejing snai ke surok keban long na wailoi shado kenyong baraga wat ke baar on snab penpoy ke surok shado Ranikor. Ka kenhon jong ka sur pat ba jong Southwest Khasi Hills District ha kejing ya don lang ki arwat ki MLA Badon Puram Jungi namo korwat bana Ranikor harengkat ki weipat ki ba wan biya kersan lang ya kan ka cu ka jing diman Jungi hage wede bat ka jing pentrei no ya ka surok intermediate lane ke bana weiloi mo korwat hadu haken yong Southwest Khasi Hills District kata ka di kamat ke bangiwan follow up yang ya kan ni namar ba nilai kenduk teng yo Deputy Chief Minister haki por belalet bat mentang isu tenat bah hadin bangi daka sur pai ba jong Southwest Khasi Hills District ni ya kendu yo si Chief Minister Badon Puram Jungi isu men menithu hapi leng ba jong pi pres media pai ba ma nilai yo ya ka jing pensai no VM ba ya kan ka surok kum bangila kran maswa la de mang kum ba asba kror napo weiloi hadu haken yong dikata ka dika khubor ka tenat namta ki pai ba jong Southwest Khasi Hills ki bala ap khmi lenti ya ka ni kesurok kabalong kesurok kabadon kamtam na kabenta ki pajba jong ka Southwest Khasi Hills District kamtam nadu bangio ke district kesurok kadang nek hikum tu tileng ba ka jing trilang jong parok ki pajba jong ka Southwest Khasi Hills District kham de yan yo langiwan na kanunu ka kenhon la kadai na ki political party ne na ki seng balang poper re ngi ki breu Southwest si nadu menso ba hadu menta sin bangi akren hinam ta ka roi ka par lan ka jing mentoy jong ka Southwest yawan lang krui bet kum ni ke kum bi im ta idon lang arut ki amle don manga mat ki wei pat ki ngilam ha ta jing sang lakmi lan ti ba sibon ki wei pat ki ngilam na ki NGO bat ki political party ba fer ni war lang ne kasni dan rai ka jing yo appointment ka ba kham kerki ngila yawan tang bangi ki ngilam kham khmat dan rai ngi so ban ai khublei ya ka sarkar hapo jing lam jong Chief Minister sarkorat ke sangma ibala pen dep ya kai kepala pular na kamta jong ka district hi borok away nafta ki pajba jong district borok away kata kati ka ba ko apni thu ki por bangin sayo ban pentrei ka surok na ka World Bank nadu na wailoi shadu sha kenyong barhoj I MLA record don hangni ya ka bangile kran ru pala kuno kumno na ki ki funding ru dai ban le wat na kenyong shadu sharakor ingile kran lang MLA record ka ajmuri kata dai ko on bi thu ipi ki lightly ki surok ki bangi propose kumno ban penyajan ki lightly ki district jongi hapo West Khasi Hills idon sho hapo ka West Khasi Hills te ngidon menta pada lightly ki district ka Southwest ka Eastern West bat ka West Khasi Hills tingila propose ngila ai ki sutrat bai si amru I la suthu ndangila pen suthu I bakalong berkam hadu kata kamtam nanta kinongrep kinongriang jongi ban penyajan ya kini ki lightly ki district ya ka bangila ya kren mene ICM las ngudi ba bangin sna surok ka we narang dekau hamar ngor ha ka bangin haban sna ka we ka jingking ka bahe na to na wa kan si na tangila ai jumuru ban sna surok ka we pre surok ban kam hadu kata na jasiar singi mauleng sokma ban mi harangai kse ban mi akan si kalau ka berkam hadu kata nam takini ki lightly ki district
kata sakawai de kebangili ai jengmut ICM isutu bahai kata bana pandan diwa halat nurim bat ban mi hasirwang ka highway hasirwang kata ro kadi kesrok berkam bahai ka bai ICM ruila pencak skor bah balong ka berkam tinggi lai kerpat I berkinu kini funding kala bade di state fund dan na kado funding ru ban simkie kidi kesrok hamtam ka jinga de jong ka roi ka par jong ki lai teli district jong ka west ka sahil sebaro ka wei kanong ka jimutoi kita kadi khobor bahai chukwa badi tu EP ka ba ICM menne ka je kran lang jongi ila pencak skor bah bat ila sungtu ru bakalong syak berkam man snai kita kesrok di kumbala pensyai bah hoi ngila yo kasrok ko bha nang ne namo phlang silu chapo wiloi ti ngidon kijing angnut bana wiloi kan teng hamo korwat kan poi silu sha ranikor ti na kaliang ga government kam tam ne liang I siam mentai ong ba kani kasrok mentai ngin ai shwa ka face ka banikong first face ka ba nang ne na wiloi shadu sha ranikor but shadu sha kenyong de na kenyong pat in teng peng sha second face manang turu kan don kumbasa arpu kilometer ben teng ya ka second phase berpoin syaruk syapo raniko te kani kadika kubor ka ba se wat ki baru ki up ya kani ka kubor mat ba ka jang anut kumbangi ong ba ka surok kadika butlum jong ka roi ka pa kumbala kren dei emlian po mokorat mata ka ji khmi enti ka jungi ka long ba ni up no stang ka por ba lano ka sarkar kan pen state no kam ban khot ya ka tender ban yo no ya ka jingtre ka ba ngin sa yo ya ta ka surok ka ba paka men connect syaki Shnong Kitau berkini ke surok ke bagi angnot kam dei ban ongkon ka kutang syapo ke district kani kan connect syaki pat ki district kan poi syaruk syapo southwest Garhul district te kani ke ka surok ke ba non kam ha men connect syaka Nawai district syaki pat ke district da gejing songkhya halo gejing sa ateng mentala palat arposnem ban pen urlong no ekamat jing dawa jing pat ba ha kesimbalang jang katayo senjuk kinong sen charge nong kemau senram kala dawa no menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban kentiu kerdano eka mau senram CNRD block syaka mau senram civil subdivision kinong elam kesenjuk kinong sen charge nong ke mau senram CNRD block hagando trek nailar arhajar arpusan kilawan bani kendo yu menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma halor kejing dawa ban kentiu kerdano ya ke mau senram CNRD block syaka civil subdivision habakran kilat patai kubor ubah yambor rapsang ucaman kesenjuk uretu bakejing dawa ban kentiu kerdanno ya kene ke mau senram CNRD block syaka civil subdivision kadai kebelajan dap arpos nem tam bakejingwan mata kesi kelong ban peken mau biang halor kene kejing dawa namar gidan shibun ke IKA kijing e hakabai dai bat kene ke CNRD block ubar rapsang uretu ru bagi nong sok ke mau senram kimat jeng e abha namar kejing jengai kelenti banit banwan nadu mau senram sesilong tang na kebentak jingdan kam kibarit kamtam gejing e kaba kyong sok snong imat basa ha kathan kaput ulong ba kani gejing mat gejing e kyong sok snong kalong ru namar bagamau senram kade kejaka kabajur slap bat kani kawan ra ru gejing e shibun e kyong sok snong habami kinu nu gejing jular ne gejing ja kibasmusi ubarap sang le to ba ha kani gejing kendo bat menteri rang ba kadan gejing kermen hak jubab jung reula kedau bakin don ki kendon bu undang don kaman bishar batkin rai hak jingelang ka kanun menteri jong ke sarkar kenika long pending demand ke jongi ban operate ya kenika mau selam sin di blok syaka mau selam civil subdivision mah kani kala adika demand ke jongi ke belas lam ha ke bagi ajupan sekau mah la jandap silver jubilee kenika jing demand jongi la poi siki arpos nem tam ya kenika jingi te ke jingwan ke jongi ru menta kalau ban pen mau biang ya kani kajing dawa kajongi na kebantaban kanti kodan nama kita sibun ke iki jing moh kabehidi bat ka ni ka dong kathan kajongi jong ka mosram blok kajongi kadau kolong ba kumba phiru kitip baro ba kajing jingai na do nang thi na po tang na headquarter mosram kala don kumba seki hinrupo kilometer ye bat shadu shathi chapo border ke badang ha pa ko ka mosram blok kajongi kala poi shadu siki sispa arpo sispa lai kilometer tika phila suthu hi ka jing e ka bakrau ka lomba ki bri nadu kita ki jakai nong kendong nadu ki border areas ki jak ki khapriwa banwan ki sislong nam ta ikam ibaret la kalong ha ka pang ka sitom ki kam office bat ki bi pat ting ila on pan skau su ho bi de kata bat ka wei ka bangi kwa ban pan skau hang ne hai chief minister bodom brom jogi ka lomba na lor ba ngi dak sakut sa tangkum ka block sakawai ke jing e kalong ko baro ka perthai ka tep ka mosram ka de ka weni kisnong ki bajur slap tam ha po perthai kata kamut la de ki spas nem mah
kani ke jinglong jo kamarian te pila ban su thu kat nu ka jing jenjar ka jo pai ba nong jong tong seti abong jur slap tam te ke bomot ka jing penjot ru ka bejur tam ka jing penjot ka bomot hak communication ka yat ka yeng ka ru kom lech ban lech yo lech hat sekinu kinu ki kamru ka bomot ka bu ha ka jing e ka bakra te kata kadau ngi kwa ba ban bu kani ka jing karpat ban kan mau ba an kentiu kardan no namar kanwanra iki overall development but sibun ki benefits nam taka dong ka than ka jungi hi barokoi mo nga suka ban ongkum ni mo pi hak bangi pet ni phai se koi ka benta kani ka slong ka jungi ko mangilai i ka we ni ka solution ka i ka ba don kam ni i bakala khap nya ka jing jur jong ka jing wan jungi briu nanong kendong sadai si slong nakamata ka teng teng nakamata ka ka kia kin be Shalom Mali, kin be Sanegrim, kin be Civil Hospital, tekum kita ke habangi don kecing sumar ke babiang kilat caka sumar ke babiang cangti kim don kam siu banwan moh ngibi keren ni kata ti ki yau ki hak ki office ki school ki babiang ki de kita takha bakhadu kamut kan pelaj kenya ke slong na kecing kam nya berkiwi kiwi ngi ngatrai ki bengi keren ki long very reasonable bat tang kawai ke bengi kwa panong ba na kaliang i chief minister berburam jongi hadin pengilapan sengawi kita ki berkhot gila airu ya ka memorandum ka don ka positive response na kalian jong i hantai ki sudon ki procedure ya ka ba mai indang ban pej rangkat bagi kabinet ya ka ka ba in session bekrai tangkawi ka bangi sotnat ka jong i ba ka response jong i kalong ka balong very positive Banyale ban kami ke jinglong jingman jaga jing shnai ke surak ke batamai ban pensuk ya kalit kawan jing pat ba Hagisin sajan jaga tayo ko balalej UMLA ka South Shillong constituency ubasan Borshulai. Ulalit jurep ke jing shnai ki arteli ki surak hakane ka constituency. Ubasan Borshulai rangkat bat ki he engineer bat officer ke tenat PWD bat ki nangelam shnong. Ila sedang ya ke jing jurep ke jing shnai ke surak batamai na kerdok yang dorbar tawan ka ban penyesok bat ke surak ka ban hajan ka quarter ki kulit CID. Kejing penlong ya kini kejing jurep kalong ban pet kejing tray bat ban penti kena bo kontraktor un pendap ekakam hakapor ke balabo. Kila syam ba kejing pentray kini kesurok kala syak pentot nomor kejing mam ailat kamariang kamtam habadon kejing slap. Ndrai kila penpau kejing keremen ke baskem batang syu ailat kamariang on peniak cekmat yaki kam baro. Hadin kini kila let menjurep sekawai pat kesurok kebanang stat mai kebadan calendat jong kejakalek puja harilbong keban mi calendat jong ke Rhino Museum kaban punya soapat bagi jengking Sherpi. Ubasan Borshulai ulah penpau bagi jeng sna tamai ke surok na relbong kaban punya so sya ke jengking Sherpi kali de jeng temu ban pensuk ya kalet kawan ban pendunai ke jeng kali agen ka thai. Uli thoro ban ka benta ke jeng sna ke artli ke surok lamang ban penlut nreu klur tam ban obok por ban pendap ubnai kala lengkot ke senam arajar apun reu bat kan long ke jeng mentoi ki prat li dorbar snong jong karat laban. Radar Barcelona yang mereka jingtray te kapastunat mentasi kalong ba kaba kongsan ne naga jingtray mentasi li adon lang ruang ne iba litep kalong extreme engineer balang do assistant extreme engineer balong rom balong GE jongka pludi road sunong central vision nak liang girang ba sinong jongka ra taban pulun kinong kit kam sinong girang ba dong li adon lang ne boro bar kinong song sinong te kolong balai bang yakhat lang irang ba sinong boro yang karat 80 rador bar sinong kolong ba kana ka surok ka bang lawan jungo nang te na main gate jo kana ka assembly kaying dorbar jungi ang te na main gate nang to nga soban ay kublay ya ka government nado ka government MUA 1 MDA 1 man hadu man ta ka MDA 2 hakaba ngalaya discuss atau por ban yo jaka naka Department of Art and Culture mensuaka di tangi footpath katuk bangun ngilawan juga nang te kanwan join kumtu shortcut kebakan one correct pada deka highway sepo Sherpi te ngasoban ai kubule yusim star bat kamtam yu ba prestun tensong ba kontrak sama ila discuss ila pun hi ba prestun apor bangun minister juga art culture te nakaliang juga prestun hadin bangila yang keren kubu pludi minister dari jing suwi yang soban ai keburam na bentai jong song juga 19 South Shillong Constituency ba marmar hi ila sanction ya kana nru krur san pesan lak ar pundai haja kamut kawai kaling ru kana ga kaling ru kawai nang po min gi na khap jong min gi jo assembly ai kublai ru official jo kan culture of kapor
Hakaba ngile adon ke joint inspection pada kalian cukan culture kala ai jaka adon ke put dari kawi put dan ke bar put dan hadu khat lai put ke pengilan juga mentan katur ku kawi galing road kawan kumtu kawan join hang ne tambur gini kidong song jongi kini kidong song jongi jo kara zaman pelun paro kumba piatip hingi hang ne apa raj zaman pelun ni don tang kawi ka entry exit ke civil hospital kawi ke entry exit ke po right no point tapi lagi kana ka jing deng kali ka traffic jam ko pacel kay naga si kimi kala nak kiu ten naban tag yung song jung jok ral laban pelun baka 19 South Silong Conference kalau bala da kadon ka traffic jam na jing sharp block apa civil hospital lani apa right no point kana ka option kini gi bakwa ban be school be college be yo be kam be jam lecik kam lo jong kala ban here dak scooty bat gini light motor vehicles na borok gi ban prador bar song gila barwan ya jang ne kin boy hang ne apa highway Serpi ke Pakuan Lelai Mer mau buat umum kata itu kamtam ke Pakuan step nang tak kiba apa bedlej po alum dingiri siapa mau prem sejauh semua har semulai ceduk hati kadang-kadang ka wake option ke balai kadang-kadang jinggur ku jong blay so benai ngu blay ru nomor ba dei lengba jong ubu yalam denti par nga so benai ku blay ru ya kini ki nang engineer mon ru bala tep ba lengdo iba nang rum ki badegi ground force iba penwadur ya kena akaba kalau don ru sistem ya kun banyo yang dengan jaka sipai kadang-kadang bagi sina jingki kadang jaka jong defense akadu kaba jointly bak pludi mga kumemeli ngalayo ban lek nakapor ban lek kundu ya defense minister but at the end of the day ngalayo ya ka permission ke NOC but kila ai bakar jingki kala dap but muslim juhi kadum ka assurance kala ai nakap pludi te kalau by January next year lala ban ya play no ya surok te kalau ngejingkur ku ka bakrau ku ba pitip ni hang neng idon prador barsenong kiban peron kami ana ka jaka kiba namanta ka jongki mat kiwi ru kiba nas sor sulong mar kap sor kila pun kap tam kan safe le kan chakri ba kan ka surok agi por kiba kam emergency mesti kalau nge shortcut link road namang idon prador barsenong no dor barsenong hang ne kadang-kadang berserong KCC Oxford Lobong ngidon sekadar berserong Lumsat si KCC ngidon sekadar berserong Laban nga kumu lokal meli nomor ba apa kalaya jadi teh ngakua banwan hitladi ka surprise ka ba ngambu si nga subu bubut pakai de banwan mani kuat ban hitladi ban yo ban camp laki train game train nomor ba habala ai kam kirim ban train in time tementa ngalah kali nak basai nak yang jong ki official jong blue department gelong by next year January ngin pli yang nak jingki ngin pli yang nak surok dan ta ba ki pai bagla perlu kam kadi kata kajing mut ke bangia wan ni kada join inspection ta si tengah soban ai ku boleh ker pangru ya gini ginong ilam sinong do prador bar blaya don lang bat ha kajing jur jong slap kada uno slap de wong je rain of blessing dan de slap jong jingkerku ta ha slap mer ya dep nomor la ka harus gi ga slap lani kali ru abang ya tray kampai bang ya benyon besok pak kum shibenta benele ban kentiu ke jingthong ya kisentiu ki squad ne ka kam ka blatep kum ka floriculture ka sarkar kalarai ban bha arspa sau folklor tengka da ke jingthmu ban penkala ya ke jela megalaya kum ka shlem jong jing penmi kisentiu ki squad ki babon chat. So we have come here to the third beneficiary of the floriculture mission and this is another poly house. And the lady here, Kong, she is the owner of this poly house and these flowers. And very soon she'll be getting good money out of these flowers. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma Hakasan Terik Nailar Arhajar Pusan Hakapor Bulit Jurep Ya Kishnong Mokria Hakabaledon Lang Kementeri Ketenat Karab Karyang I Dr. Amprin Lengdo Wemeli Kamelim constituency uba Ronnie Vilindo ki head officer bak kinong representative kathan. Menteri Rangba udah penbena bak sarkar kelabha arspa saupo glor tengka na kabenta kilais na manwan apo jangka floriculture mission 1.0. Dagajing temu ban penkelai gejala kum kaslam kamelam ha ka kampen mi kisentio ha kathan stelam ini bat hagari. Ukonrad Kongkal Sangma ulong bagajing temu jang nega mission kalong ban penmi ikisentio gi beran nega dor kabla ban kerda ke jinglong ke sun beneng bat ban penne aka kamai kaji. Ulong bagani kade ke jing be tengka ke bahe tam ha kanu ke sarkar.
Bagan le akabay bat ka floriculture ha Meghalaya. Bat kumta la kami danti ban la ban peni ka khajna ka ban rus pa klor tengkaleng bagan ega mission agis number 1. Ban penting kena ke jingdan ke kerdan bat ke jing pendek pensa ke sarkar kelasya me ke jing trilang bat ke artli ki kenhuan ki bai jing syakri ke bakenthop ya ke Darjeeling Gardens bat ke North Bengal Floritech ki banai ke jing batai ke bekerpang ki tiar kitar ban rap ke jing kersan ke baidai ke jing tai bat ban peniyo ke jing khai pateng hakiyo leng ba ke jing penbet ban thiet na ke bentalai snem. Through the floriculture mission, today we are supporting a large number of farmers to put up infrastructure to be able to grow flowers like these. I'm right now here in this farm, in this poly house where we're growing lilium flowers, and it's doing exceptionally well. And there are many farmers who are working very hard, and with a little bit of support from the government today, this is becoming a huge source of income for the farmers. And we will continue to support our farmers. We have tied up with different partners so that we are able to take these products to different parts of the country. And slowly and steadily, this mission is becoming a really, in one way, a successful mission where a large number of farmers are benefiting. I also want to share with you that when it came to the lilium flowers, we have been told that the quality of the flowers grown here in Meghalaya is one of the best in the country because of the kind of soil, the kind of climatic conditions that are there. The buyers are preferring flowers from here, from our state of Meghalaya. So I also take this opportunity to encourage other farmers. Take this opportunity. The government is supporting you under the floriculture mission. Large number of farmers will be supported. Close to 240 crores has been budgeted for this, and through this we hope to really help our farmers and bring a huge difference in the farmers' lives. Thank you very much. Te parlok da ketua ngila pois ke bakut jeng ketuk kubor jengi mentah kejan miet ngese siam yang bat pilih sim tayo haga jok kesngi bat haga jok kopor. Tublei shibon ke por jenti bat jasem.